nida. So, rorongan nida. Kung copi ka piyan ke, masat ko sa meda. So, jadi kita wanipe, pagwal namin dilagwi, wabeno, dino natorak blood pe. Jadi di paramatku, rot di dako, ingo manakaningan, jamita na gwan ni pendeta ke. Pertobian nami atau ini batang pangapodo nami pesalmen 120 sada ayat sada didoso mono sungguh alangkah baik dan alangkah indah bila saudara tinggal diam hidup bersama dengan rukun. Ima macako nami oh saudara kami sama. Dalam Yesus
anu si jule-jule sa kalimboras. Imaso man ang mga dobi, udangan pamaso-maso ni anak ko muna manang iboto namin. Siyanto nga ni Hule, imatite na ko sona. Sayang giat matutuin na uda, boto na nyon, hoy uda na nyon, tujulan niya ron. Sa gabi, keluarga na berbahagia, jala keluarga si turun, matujulan na yon. Dihamu pengantin na dua, kami perjolo mandoko Tuhan muna. Selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru. Ito ida nung atong budang ra, akahata poda, atas si paingot, dibidahamu, baik sa dongan sa huta, sa keluarga manang si solok muna pe, terlumumi manaking, gamitan ni amang pendeta, siyan bagas joro ni huriay. Asay matong, pahusor-husor hamuna, jalapyok hamuna may ibaga sa lorong kami. Pinalo may natagari, kawanak palu-paluna. Sa itimu mahamu mangabi-ngabi, anak maatong buhabay. Sila namin mahami, asagain hamu majok, musik mau partusi. Luguna, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hidupku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dongamus yan punguan ina tuluan dua semanggulang. Rodo kami mga dupi ima pesta pamaso-mason ni anak kota do parumeta. Tung songoni pe edas naboy di pasahat kami. Songod dalan nami mga dupi ulot taon basta tuhat tama pamaso-maso kita sa luhut na. Matuto. Suang songoni do tuhamu pengantin. Membentuk rumah tangga itu bukanlah yang gampang. Banyak liku-liku, bahkan banyak gelombang yang kita temui di situ. Alai, molotok tong dohamu marsihohot tutuhani, sude akarin tangan, boy doi
talewati dohot rohana sonan asal adoma dosni roha di hamuna dua nan songoni petuhamu burjuma hamu karena tua-tua jangan ada pilih kasih sarupa matabain sian pihak suami maupun pihak istri jalan terutama di hamu burjuma hamu Tuhan doh hatana jepek na boy bahunan nami basai Tuhan tama masuk kita saluna odik sosadia nunga siat tinggal mirohat tay tapatupa jala oma nelaw si pasaroton nami Taruhan. Siya dulu do taruhan. Tidak teh. Saya taruhan ate. Nih lo, pelate mah udah. Saya tidak kata nula tanya dengan. Do tak kede puji-pujian nih. Atanya di batang di dok sonon. Amsal tolu ayat 10 onong di dok masuk onon. Dui marsipico maka sopom. Gabe sirni panggur maka panggilanganmu. Bahasa Indonesia dikatakan, maka akan dipenuhi lumbung-lumbungmu dan bejana pengerahanmu akan dipenuhi air anggurnya Tuhan. Horas Madita, sama Tuhan. Nami putar-putar. Iya, tulang nehela ni imagulala nami. Marga si Mamora mamarga. Mau lihat mamang baru. Horas mari hamona. Haha parhudulami. Raja si Mamora. Raja nami raja ni haha parhudul. Di hari nauli di bulan Namarenggano beremu. Burunta. Di hari nauli di bulan Namarenggano. Jadi tu sisada anak, sisada boru mahita. Molo adong ulaon ni pamurota margagulto. Molo hami di Jolo, hamu madi pudi. Molo hamu di Jolo, hami madi pudi. Marhidei ma haparudula para sidoli. Inau ku zalo hami nakning jabar ju nomor saudara. Ku pasah kami do tu hamu haparudulani. So oni manak sinamon di buruk tahun, titi marat ku kuara. Budang ku zalo hami sinamon di buruk tai haparudul. Hami mabagi tubuh. Hamu bapak nunggu. Idok kata ni na dua-dua. Hodo jagui, hodo i margulang-gulang. Siya dia bebere mga boru, hodo i boru ni tulang. Boru ni jolo nami, boru butar ma. Alay boru ni jolo mu, boru si Mamora ma. Asal gia si sana tanggia kita, hahabar dul, tu boruta, dohot tu beremu di mahela nami. Sa jumpa solder hatan na dua-dua, sa taki majala walang galing kang jala-galegi. Saya itu wanana maburtai, partani jala ulubara, boru parmas jala parema. Sinamon di boru tahun, leleng mahita mangulu, sa mahita tu panggabi at tu parolakan. Sinubor di maham. Jadi mulai akibat itu janji Parhudulami juga satu kion. Di bulan nadingkan arena, jar nadingkan di bulan nadingkan on, menjal pamas-masuon, ima berenami, negara mulai. Buru-bunai dari burunan. Ya be. Bisa tekion roh hamu julunan mendapat kami tulang ni hera. Pasal tamu tu kami. Songon sinama nong jinalo munai kian pamurok tay. Las roh kami di sok. Tunang tok sok kata ni dua. Poltak bulat-bulatnya tangguli-tangguli.
Hamu na majal sinang ni burukta. Ali dohtan maula. Matutuha Pardul. Bago na marhalpin na negatin durian. Betul hos maham na majal. Betul hem sekali mengalir. Matutuha Pardul. Jadi setiap maju dia ang gibar bulami. Mauliate ha Maju Pardul. burukta tok kinade. Mauliate. Jadi barjolo ma tu si Johan. Oh tu itu dodok lah. Itu dodok lain mulatin ma. Itu dodok lain. Dia sekian. Majal sama suwon enak komi ngalir nami. Lasohamu na jelas rohan nami kakento. Anjek mak. Enak kuning gamma, enak koton, julonon. Asamoy lembigan yang permulunnya sendiri permulok tak. Jadi biasalah seratai, kemana itu untuk melatih berdua tak. Jadi semua ini mana dari nami si Johan, hore bere. Oh termasuk menggudok pematang ini. Nak kini agudang di pasar padi tatuh, agak hatap bola. Jadi lima ingetom. Jadi hurufku. Kalau itu huruf Arab ini, huruf putar-putar. Jadi maksud itu soal ordi. Kalau ujuk kusyuk bisa dalam huruf putar-putar deho. Ulah menukun, dah. Bersama orang ini dorong ulah menukun dah. Kalau tamu, tugas muli. Jadi lah soal tugas tekor. Dua baharu bisa lebih lah soal mula. Dua. Tujuan doktor, aliarong bisa dengar. Aw, alanya ada kalian tulang. Kebetulan tanggal lahir kusunar. Nah, Panjang umur ha Pardul. bagus, tak kuat ni bikin layo ni sengaja tak kuat Tuhan ni patuh tak kuat. Sengaja dulu tulang. Anggo sengaja tabelas lah. Atong diberet kedua baruku. Au tak jadi dijol ma au baru matang kau megak hura. Karena dia dua minggu pernah berjual. Dua hari dia perhang. Berketiga. Nah, jadi maksudnya yang menuju kesongan itu. Ikon berjuang Tuhan. Ini dalam dilihat teman itu masuk Tuhan. Ada menuju tugas mula itu. Jadi siang aku baju cuma buruki. Nah, ini nggak pasak nasi dan buruki dah. Belum main naik kok. Buruk dengan nasi dua. Iya buruki. Udah hampir itu. Oh, jadi lima. Atong dos marhamuna. Pasti kutikul mamu sama surat diulian. Pasti ada ini solo pakai dah. Atong dinas rohaton ba tung las marohanami di hari tugas mamore di sot. Diberi tekion atau isi di tempat jalur bu. Hari lo, Pardul. So ini masuk kata kami hari baru dulu munas mama. Mauliate para si doli ha Pardul. Amang parmusin kami. Kita bisa tahu orang semuanya urut kuda, harus berekku. Amang parmusin kami. Asa masih jalangan dohami doha Pardul lami. Baik jauh musik na hobar. hula-hula pasahatong ulos na ganda sa rapo ulos pasabang like ko iba ko unang berek sinarga natin alay dos ni rohat tali hita na marahula maraburu
Asanggia si saya datangnya kita, tuanamu nagabihira namin, buru namin nagabibaro namin. Rumah tangga na dengka di julota, dan lumobi ma biadoba di debata. Tuk sono penaboy terpasobat tami ulus pasamo. Ino kata ni na dua-dua. Asa ador haluka tugu-tugu di lobu, ador hati di tugu-tugu di ormo. Nang malaeku, do ibotoku, pairing pahopu, satu namar nini, satu namar nono. Maju. Mosro hakku laiku di ibotoku aju-ajumu buru namian. Mosro odo pe mamatang. Bolo. Sa solo sa potean, pasato nami ulus naga sa rapon. Leleng mahau mangulu, sa may datupang gabi at tupang. Maju. Amang parmo sinabi, bayan po sinamar. Oh, gimana? Mungkin ay mo to hoso mo dia sifatnya budak sosal ale pasrah ko iho mga ihanak nila ni ko na jom mo do borukon ala na pasoro pi umur na dili sa mga ni sitio ko malokon tu may na du tu may na neto lote dia mau malak ka kasi para laporan persoalan Maju itu. Bitang nga rumeris, ko puna sa marot. Oh. Para anak pihang uriris, narboro petong karo. Sama sobat ya. Mga sa tempat cok dalaw pas-pas parbagato sa bagas doro ni kuhatay sa mau tuh tangga dia sa kaporas. Maju. Paano mo parusin ako? Iya. Pala tangis biyang ina. Kaya doon bolong silaw niya ka. Namo. Satu video Ka po ka. Oh, lo.
Iya. Unak tu sigul tu mimi kau cici ni. Kami no to mau tu. Oh. Iya. Kalau suratnya itu sigul tu masih Cina itu kalau main mah. Alah iya. Pas bisa dia keluar suratnya itu. Allah. Hari nauli di bulan na Maringanon. Ilang magjago paso-paso pardo ka saritiyo ko sa pagkasurong ito hatay marhidi na posona. Ilong amakta na dua gabisere. Artian na si dua ina gabisere mahamu di haru mata komo. Ra udur mahamu tudolok, udur marat tuduruan. Ate, asa dohono sunatang dua na madokon. Asa tubuh lak-lak, tubuh sigurong dulu di purba dua. Tubuh anak tubuh buru matok kau pupu dohan mo matok sa rumah dua. Asa tak matong walang garing ka matok jala garing. Di masurap ko naman tari bata man mo anak natak marwalang do boru parmas dala garing. Asa sasa disulo sa matubakyan. Pasa to nay maulos tuha mo dereng mahita mangulo sa mamutubang gabiyan. Sa matubang toktong mangira mo dituan. May pasang ulo solo may bekau mah musik mau bar tu Iya. Apa lah mga lihat tu? Langsung kau kira mah, beri dia tipo. Waduh, anak sionan kau loh. Ramah kita kembali ke putra. Ramah kembali kita sentuh. Hei, itu. Napabilangan ni Black Putar, langsung roka. Mula tu video, maruan kotak ko. Jadi julan na rin. Tapos ni bisi bagatin julan ni pangringan. Pero tong ma to pinasiringan. Pasang na surat. Jadi mani na marumatan ka. Kurang kali-kali ko. Kalau mo bilang gini kasi na. Kita pula belajar dan belajar. Kalau ini masih kami. Alana kahari na polo muna. Tor sabi ka na roon. Ditanding nagdurong ko tatlo ko tama. Sisa dengan roda nagkarong muna. Lapias na si Magdana. Jadi di hamu berada sudah tutup. Lari kau. Mari-mari pakai belum mahita. Luayan dari utara maranak mau mahita gitu. Oh.
Jadi kung anong doon tayo dikasih dari asin na sa Tuhan ito lumubi kita na akan naman orang ngaro at lumubi para natin na kumatong doon sa gara-gara karena arang kasi kung anong doon na bagasin isumo. Nandiyan mga umur, jelas ito ang pinopar. Ito dokter, sa ulo nun, di pa sa utuwa sa nung tumahita sa ato kang pinopar. Kasinadua muna, Bapak muna, may manalao, pasahaton, ulos si Gajang Rabi, marhide ng Madjalo, panas masuk, perbagasang kahusian, jorong ituhatay. Ang di matujulon niya riyon, jadi keluarga na bahagia hamu, dijoloni na dua muna, terlungowi ma dijoloni tuhatta. Ibarat kaya itong sa otor, sabi ka pa kami, akaula-ula muna na kalau di bestikun nalapasaton pas-pas itu ang marikide ulos ito rabu las maroha muna asa na hono masakono ini na tua-tua Boro si terbatua perligo manisiboro debatado si lihat tua poros mahamu na dua di paroro asa tidak ikut kunjung itu benita pian manang tidia pihak musuh mangalaka saya Tuhan kama naman go ibas pasuna Songono penagoy tapasong hatari. Do ulos na kata sa toro rabu. Sa inibatama namang gohi pasu-pasuna. Amang parbusin kami. Bayan batoy dena. Kasihnya seperti Sungai yang sinyal seperti sungai yang sinyal
Itu kejang na digunan bertahun terjadi. Allah. Sasok ang kayo dito mga bro. Palitang mapagabi ito po tayo sa tayo. Ngayon ito araw mo nag-ibigay di bagasa sa daryon. Rak mahangin rak na masih pa wala pangaraho. Otik pa sa diya ang ato kung ano iparulos. Rakto man ang gol ang paso-paso na. Dinas niruhan namin, bubuak kami, songop terbuih horong namin, lima urus negara di torok rabu. Kita pita namin may tok kamat tadi bata, asang giat di parumatan bang muna, juga cendang umur muna, di torok na, pinopan muna, asa songop di dokon ini dua-dua, bisa pita narumiris tuh bunda sumorok, maranak natok kamu diri, maranak berboru tong tung torok, kosong lima di abang boru nami, satu orang luka mah tunggu di lubung, satu orang di tunggu di horpok. Pengen sorma dua mamu, abang boru na boru, pengen iris bahuku, saat maju nomor ini, saat nama kamu. Kalau lepas satu lulus mahami itu, ya nak nami. Nah sampai mah musik tahu.
nung ada di zona ka horong ng dahula. Oh, Ito songani pagluntong nami. Galgay maruha mo naman cakon. Sige matong sa pas-pasong ibata. Tuha muna. Iberi nami nagsongani borong nami. Songani masyak kami hula-hula mang natulak. Sa uti managbaya kami peraku. Bigyan mo na dua. oh, to lang. Ang go uloson, bilag namin magdalatanyan kebutuhan. Ang go namangulipang daw muna Tuhan, doda. Oh. Ang dala dutulak. Jadi, so napin nang nabul pagkaya ka ulos at tulang, tas manoram da, buruk da. Oh, Ang saktan sa mga sama tulak na. Oh, beda. Aus beres yang pulang robot niya. Jadi nilang amang bawa dor tera. Mo tahu niya top sapi gado. Ang bodi tera mo dang oh, lang na to lang. Orang alay nang musumani dia ka keluarga. Nang holongi roan no. Sa tinggi tangkan horas. Mungkin dura amang boda. Oh, langsung marang majalo. Modal. Alalas nirohanan sa dari yon, bayan
at kaulos wa kapag subasi bunga sa halos sa luhuna. Abireng Joy, komandan di Bintang. So nari si muna orang kinujabu sian sila tua menang orang tua satu lang dah itu dia kinujabu. Amar sila rombongan dah. Okey. So nari pada tami ulus tuan muna. Atau ma datang lagi lepas rasa tua dorong masuk ke dalam tua. Ibati ko kujur to biyan isip ko tawag na kasi ito na persawian. Hey, mati tu. Ano sa bato kan lingkungan ka naman no. Ibati ko na tua. Oh, sa tua no. Mga sa siya sa swasta na kaulos. Mesenor. Sa sa tawo na tulagayan, mga tok ko raw. Jose. Lihat tu tuluan, tuluan. Kalau dilihat tuh jatuh ke satu. Oh, kalau sekali dari pasar Tanulus tu namanya. Iya. Bukan masuk. anak mamu dohot tuan bo binatikon hujur main na dito binitabiyan tu dia hamu mangalaka sa itu si mamu dapat pas